Hello guys, na to na phai kaham from kam YouTube channel ke tini bob do ke chong nai leina tini ke chong Jammu and Kashmir ni kau pano tui se sayek na leina Jammu and Kashmir le be phuni chinyo India bepal ong akit mani bo pandawo India bepal mawong abo joto su ni kau maro no tini chung bob do kau bru bai srai ke sayek na leina ke abo no sione ni bo pando na ro video na rai samon ching katha yanjara na ye tongdi ke channel bu subscribe ke koya ta singke subscribe ke ri tre bodi samung chu video sona ro bis kampo no sokme ni bo pandawo ke phaji tole chung saleye naigrana Jammu and Kashmir ni kauk mano Jammu and Kashmir ni kauk mano saye tha singke bo Jammu and Kashmir himoma ha ke bo ke borsik bangmas kauni chiyo se ba 1846 1846 borsero ni chiyo se raja ro ke ha tui saye phai mo ke ha se ba raja ro ni ha ke ong saye phai mo se ke 1846 borsiyo Jammu and Kashmir ba Kashmir ro puila raja chane ha Kashmir ni raja ni mungke raja Gulab Singh se Maharaja Gulab Singh bo bungsa puila Kashmir ni raja chawo ake raja chamo borse puila chamo ke 1846 ni chingyo khabuni panslai kathamo raja chanong na ke bongha Maharaja Hari Singh ya ha Hari Singh ke panslai kathamo Kashmir ni raja onango khabudi no 1947 borse ba 15 August 1947 ni borsiyo India independent umpaimoni yago phose ba India ha mai pemoni yago phose bo Kashmir ha ke bo ke raja ro ke se ha to ye tingyo kho kharphugo ha to ye tongne ha ke Kashmir no naikole tongne ha ke Maharaja Hari Singh bungno bo Kashmir no naye tongo ke phaji tole chung salai phie naigrana mani bo pando so ke ye Kashmir hale India bepal mawong ake brepuni cho mawong abo joto suni kauk marono Jammu and Kashmir India bepal mawong mo ke bo ke ha yu mai athoa wo hinge chung samayo yu mai adei ba pal ong nim chuya thoawo maung minde ke ye boro chung saye tha sing ka budi ke klayo abo ke breaking ke 1947 15 August 1947 boro ke chini India ha mai ha ake chini India ha mai pe moni yaw go wo bo India ha mai pe fu war pho chini ha pho no ke ni ke bok le thango chung chini India ke ha se ha ke ni khong le thang ha abo ke bukte bai bukte hin ke ha ke bo Pakistan ake tre ke ha ke bo Hindustan here India bai Pakistan abodi ke ha ke noi ong lai thangu kem abodi ke no arpho India Pakistan here ong lai thang pai phuni janjani ha khau lai janjani ha khaye thang phuni yago arpho ket mau ha bo Jammu and Kashmir moma ha bo bungke India ni pho ongya ake Pakistan phono ongya bungke jangjang charo tonge se raja ro beke ha tu yomo ke ha ongye tongo arpho bo sarpo Pakistan ro ke bro ke Kashmir hano bro ni Pakistan no kho yela simchu ba Kashmir hano bro ke bari ke maim chu ye tongo akabudi no bro aroni raja Maharaja Hari Singh bro buai palpho sanyo Pakistan be palno ne man bo pandawo ba Pakistan no ha sangi thani man bo pandaw ke aroni raja no pal sanyo kabudi no ja India tongnai India sarkar pho Kashmir hano maim chu ye tongo ake Kashmir ni raja no India ro phono chin India phono pal sangi tongo India bai pal ong de hiye mamin ke aro Kashmir wo tongnai ro ke Muslim se bari ke bango ba mosomaro se bango ke bo Muslim ro bangmo 2,50,000 slai po brok bang Kashmir hawo tong arpho borse rawo bo sarpho aro ni raja ong ye tong phinai ke bo bungke bo Hindu se Maharaja Hari Singh bungke Hindu se ong ye tongo ke abodi no Muslim ro brok bangmo de Muslim tongnai Kashmir hawo ke Muslim ro be theke brok bangmo de no ajang Pakistan tongnai ro ke bari ke ye bro ni Muslim bangmo de yo aro Pakistan no Kashmir hano bro kho ye la chugo khabudi ke ye palsanyo de India phono palsanyo Pakistan phono palsanyo bo se arpho Maharaja Hari Singh bungke kehani kaupok naya jangni kaupok naya ke bungke chama jawo phru ke tongye kehana pho kauriya angle India bai palno ongnai ha akhangle Pakistan bai palno ongnai ha ye bung kehana pho kauriya mani ke ye tongha ke bo se jang Pakistan tonai ro ke bro khet ma ke phi ha bro ha mai pe ye ha thisal chungak chungnei chou se laikho 14 August 1947 oke Pakistan ro ha mai ha kem abudi ki bro ha mai pe hathi sal chungak chungni ni yago ke Kashmir hawo bro ha ye Kashmir ni jaro samsam tone rono bro bari ke tong kosla ke ha tong kek to ke ha aro je tone public rono bro bu to ke ye para ro bere ye bro aro ni bro ni je Pakistan ni bro ro thang ye aro wo tong kek to ke yo aketre no ka ha
ke tre no ni manui khune abudi maro bu to khe bro no phono tongsko kroi kheo ake tre je memo don sampoti manui khune ro phono bro bu to khe Kashmir ni bro ron thio lawo kha abudi ke tongdei bai no bro bari khe Kashmir no kek to khe to ha msim yo ke abudi khe ye no salbang ma tanu kha tal hal tal ni lai thang ha ke abu se thau ya bu to khemo ma se thau ya ba ke brot ma ke phi ha 22 October 1947 ni salo ke bro ni Pakistan chio force huye Pakistani force huye aketre aroni blongro bai aketre force bai ke ye bro huye Kashmir hawa hari ha Kashmir hano attack kheni hiye kha abudi khe ye Pakistan ro bari khiye khauche riye tonga singke ja Maharaja Hari Singh bung abuni khupurno mai ke bari ke wana yau ha jefom bo Pakistan ro bele angle hamle mai ne ya brole jefo ani hano mai han jorawle ba ang bro we pal one ha nge bui han jorawle brole anole yau hui ne ya ye Maharaja Hari Singh bung phono chongye bungsa so decision la ye bung pho kriya ha ke kriya de nom bung ma ke ha India ni governor no India ni sarkar no bung help sai ha ba nangkruma sai ha India ni governor arfo ke chini India wo governor general ong ye tongnai ke Lord Louis Mountbatten hanai ha bo bungse chini India hawo bong governor ong ye tongko aketre prime minister ke bo Jawaharlal Nehru abo chongjo tosio chini India ni first prime minister ke abudi ke ye Lord Louis Mountbatten ba Lord Mountbatten no bong abudi ke help sai ha India ni sarkar no nangkruma sai ha je form Pakistan role chini ha nole brole capture khiye tongha ba chini hawo haye brole chungno tongkos to khiye tongha arimin ro India ro chungno wainsu mo bai khiye nangkhugradi ye Maharaja Hari Singh bung chithi hoi ha India ni sarkar no ke India ni sarkar phono bini chithi no mai sauke buno che ha kaufero ye sapi ha chunro ni Kashmir no nangkhru nile mchuo ba nangkhru nile mayo himbar fo no chung Aring ni khele klaima khele chunro no nangkhru mai yaw nai chunro no nangkhru ne ha singke naroke ha instrument of accession paper o sign ma khenai hiye Maharaja Hari Singh no saya ha ke bo instrument of accession ke bo ke India be pal ong ha hiye ko semo ke ha lekha se abole khawo sign kha singke se jang India ni sarkar Kashmir no thange nangkhru nai are ke chongle nangkhru mai an tongnai are imani chungno no thange nangkhru asingke jong Pakistan bai phono phela yaw nai aki India bai Pakistan ron ong lai ni phono nangye thangnai armi nongbo chung India bai pal ong ha hiye ko se yan jorawle chung no Kashmir no le thange nangkhru mai ya ye jangchini India ni sarkar kaufero ye saha khabudi no Maharaja Hari Singh bung chongsu ye nai ha chongsu ye nai pemoni yago khet ma khe phi ha jang bung sawo bo Hindu ong phi tongo akhitre arobini hawo tonai bro bang mokhe bo Muslim akhe abuni sakote Pakistan ro ajang je Muslim ro bro bo abo Kashmir no se ye lam che tongo khabudi ke ong ye to asing ke Maharaja Hari Singh bung chong ye no bung bo ye thang ha India be no palong sine ha hinge mami ke India ke Hindustan ba Hindu bro bang mon bok pando ke bung sau pho no Hindu modi yo bung abo India be palno nei man bok pando ke bung Instrument of accession paper wo 26 October 1947 ni salo ke bung sign ke ri ha khabudi ke bung 26 October 1947 wo accession of instrument no sign ke pemoni ya gun chio ke India ni sarkar ro Kashmir no nangkhro nin bo pandawo abo salpaye tredi salo ke 27 October 1947 oke Kashmir hawo Srinagar bro Indian jinyo Air Force no huye bro aro attack kheriha ba Kashmir ni je Kashmir Pakistani bro ro haye Pakistan bro ro haye je capture khe tonai ro no paha bukhori paye khuiha khabudi khiye Maharaja Hari Singh bung 26 October 1947 o instrument of accession paper sign ke paimoni ya gonchio se Jammu and Kashmir India bai palong ye thango kebo sarpho abo 26 October 1947 o bung sign kemo abo paper le abole India bai pa hawo palong khau ha ye sign kemo ya ko just abole ke ha India bai no palong ne ha ba India ni dominion no ha ne ha ye ko semoni joravos ko bo sarpa boni ya go ke Jammu and Kashmir phono India bai palong ye thang ha ke palong mole 26 October 1947 jeno palong ha instrument of accession paper wo Kashmir ni Raja Hari Singh bai akhe jang India ni governor Lord Louis Mountbatten brau ke ni charo sign
Iran unglay no arpon cheno palong ha bo sarpo constitutional state umoke India wo constitutional state ungye ha phaimoke 17/11/1952 se Jammu and Kashmir ke constitutional state of India yes niya u ke bodi ke se Jammu and Kashmir ake Ladakh bo haro ke India bai pal ungo ke India bai paloma sal theke ha 26 October 1947 bo sal ni no Jammu and Kashmir aroni Maharaja bai ke builai aroni Maharaja Hari Singh bai ke builai bo Jammu and Kashmir ha manango India bai pal ungmoni koselaye India bai pal ungye thango Khabudi ke Kashmir ni Raja Maharaja Hari Singh bung India bai palong hangye sain ke paimuni ya go phose Pakistan roke buya mami ke standstill agreement os brau sain khele mo tongphio aborono tawano na so spy saknari siak nang phuang no Travis kam video Kashmir ro puila war ungmo ba India bai Pakistan puila ronong leimoni kok mano no nang saknari nai abo kok mano na rono saknari paya singke naro kama kem chinai Kashmir ro breke Pakistan bai India phele mathang abo joto nikok marono ke abo 1947 to 48 wo je Pakistan bai India phelaimo abono no first Kashmir war phonge o ake Indo Pakistan war ba India bai Pakistan puila ron unglaimo ba ron ke hama nge post niya o khabo nikok marona no biskang sayek nari nai ke tini nikok male bono Jammu and Kashmir India bai breke palong ake brefun chiam palong himole bojotosu kok marono ongha Kaya sakiona ro kamakim chimainang knaiye Jammu and Kashmir India bai brefun chiam palong akit manbo pano palmaong abo jotosu ni kok marono ketrena robo video no chayo ye tome asingke video no like kidi ketre channel no subscribe kini tapodi trebodi kok ma kam chumbis kam pok nalayo nin bo pandawo ke tinile chumboro no kathagrana no video na rai samonjing katho yanjara nai tomon bo pandawo no jotono khakchanga